puja ke Rabbi yang Maha Suci, Allah Ta'ala katro geriwang Bang Syekh Rapai Jabalah Rawi ke Bang Jakarta. Ngon senang hati lon dengo pansi naga hargai pantun Bang Jawa kagak tembala walau sekali yang dua lagi gelake tunda. Watelon dengo habalam Rawi sedihan sakri hatelon rasa wabah corona kameluasi tanong Serambi Dronagan Raya. Wabah corona kameluasi tanong Serambi Dronagan Raya. Tak mohon doa sabe Rabbi tanong Serambi beji obala Bandung getanya bedate diri puja ke Rabbi zikir tak baca. Bero taput yang larang Rabbi nafsu bek tinggi dengan budonya kenikmat Allah bertasyukuri bek lupa diri ibadah benar. Beta pedurut bud duniawi sing obak Rabbi mandung tagisa bena merasa kamu miliki titipan Rabbi batanyo hamba. Bena merasa kamu miliki titipan Rabbi batanyo hamba. Harta melimpah jabatan tinggi anengon istri begota jaga ingat mandumnya titipan ilahi buta syukuri nikmat yang kana. Nyawang lam tubuh si atuhan ri gecok kembali otro bak masa hana mensapu yang tak miliki bek lupa diri tuo yang kuasa. Lagi kepegah lebang bustami mitara segi susah lagoina awai sabojan sino DKI menan terjadi wabah corona. Awai sabojan sino DKI menan terjadi wabah corona. Abalon pegah awai peduri nyo spaghetti makanan koda karena gegen pajo Indomie sino DKI susah damita. Nyo budaya dro cilun promosi melalui seni pantun udara napu ragu Bang Syekh Rapai cinyo kemisi pantun tanyoba. Lagi kemohon ba ibu puji uplop subsidi ba DPR kamu nyoka ditren bantuan dibi nyan sanggar seni kebangun sigra.
Munyo kadidren bantuan dibi nyan sanggar seni kebangun sigra. Kon untuk puo TKA dari DKI besalamisi Bang Taduraya nyokat terwade kemeng kembali ada ngon gaki pitroh digisah. Lon perkenalkan Syekh yang lon turi babang rapai Syekh Taduraya urang kasering lumah bak TV yang tan lon turi ke Pulon Rika. Urang kasering lumah bak TV yang tan lon turi ke Pulon Rika. Bacut lon ulang ke soal seni bak Syekh Bustami di Taduraya pegat jusinan nyan sanggar seni dukungan lon bi ikut serta. Lon lage doa mohon bak Rabbi Bang Syekh Rabai sehat sejahtera bena halangan jarongon gaki pantun lon rawi bagah pegisah. Munyo kapule cut bang lam sei pantun kalawi besok sok lupa bedroh gebala ban dua kali kon basa basi tanyo merika. Bedroh gebala ban dua kali kon basa basi tanyo merika. Lage kepegah ulun penseni ngon Bang Bustami ji otat beda tapi lon tubuh adab lang seni habayang gopi tabalah benar. Utblah drokatro silaturahmi galom narawi yang nalun tunda ubit ngon raya ulun hormati lun junjung tinggi seni budaya. Kiban yang dijo lonjo kembali bukan berarti habalon gasa awai lampantun cilon ajari silaturahmi lewat udara. Awai lampantun cilon ajari silaturahmi lewat udara. Oleh sebabnya getanyo seni tabalah rawi kiban di pulanyan ke yang timbo tak pede bukti hasil jih meri nyongon Bang Jawa. Asai di publo lon blok kembali munyolam seni jilbo harga nyoan sepumpang buta mahguni hana pusang si Bang Taduraya. Hana mengutang Bandung keslon bida pegot rawi kedua banja 15 menit minim sekali habalon rawi hantom legada. Inan kedae Bang Rapai kon basa basi ulun merika Bandung don sima habayang gopi
pepom arti be salah makna. Bandung lon sima habayang gopi, ku pepom arti be salah makna. Hantam ku pegah ulun yo ahli budaya seni, memang lon suka makaban mandum ulun hargai, kandung ngontiri balon tan beda. Bacet lon pegah bak syerapai nyan sanggar seni, bagah gebuka tapi maju lom budaya seni, be sampai lupi lagi yang kakak. Nyope kot panggung rusan bang TV untuk hadurawi pantun udara tanyong bagobnyan pajan mulai. Nyo undangan di tetap tadega, kasep ke no lon sambut rawi ke pulang pansi bang syerapaan alam hade dendam ngundengki hanalon benci bang taduraya. Habalam pantun sirong lesegi ibarat kupi, tuo bosaka lelaki mea babang bustami, be sakit hati ke bang Jakarta. Lon laki mea babang bustami, be sakit hati ke bang Jakarta.